кандайсыздар? Жумат, ассаламу алейкум. Кандайсың досым? Га учурашып койлу. Салам алейкум. Ассаламу алейкум. Кайсың, жакшыбы? Же соктор жакшыбы? Досум, мына мээргечи бир сешка келип калды деп кой, право рульдагычы. Короче, сешка деген кандай 203 ГУ кузову турабы? 203 кузов тургандар. Чыгарган жылы 2003 же 2би? 2001. 2001 даже 2001 экен тугандар. 2 куб компрессор мотор менен тугандар правый руль. Так эми внешкасын өзүңөр көргөндөй тугандар. Басы деле реальный эле мындай, реальный кандай өзүнө басы чыгат да. Эми мындай бул жагын келсеңер мына могул жагында шпаклевка жеген да достор, мына көрдүңөр тугандар. А так машина өзү нормальный. Абдулла досум эми өзүң келчи, бир өзүң тартайын досум. Кана. Салам алейкум тугандар. Алейкум ассалам. Койсоң таза, уят кылбай. Короче, правый руль на автомате. Правый руль на автомате ошондо японец болуп калат да бул, туурабы? Японец кожаный салон, панельдер бүт четкий, короче, бүт иштейт. Японец же англичанин да досум, жакшылап караш керек да. Жа японец же англичанин да бул, короче. Эми мындай. Нормальный эле машинада правый руль автомат болгону менен аял киши айдап тур буну тугандар. Койчой. Аял киши айдап тур. Мотор коробка деле. Нормальный эле мындай. Салган коробкада бир астына баарын дыпты, бирок айдаганда мындай нормальный тартат, которгону нормальный, может быть, май азайып калды, мышта билесиңер, май кичине аз болсо эле аварияга түшүрүп салат коробканы. Ошондой моменттер бар, мына по кузову мындай моменттер бар. Полный начитанка. Оформление барбы досум? Оформление сразу без проблем, оформление жагынан полный зың. Эми кандай болсо деле тугандар, эми мырс есть, мырс он и в Африке мырс. Я сам тоже люблю мырс, знаете. 2001 2 куб правый руль на автомате тугандар. Басы 250 миң сом. Нурс автосалонунда машина турат, келип көрсөңөр болот. Алыста болсоңуз 0556 23 20 70 номерге чалсаңыз болот. Ассаламу алейкум. Салам алейкум, жомаат. Ассаламу алейкум, тугандар. Наптури могуче, илгери элдер газон айдачу эле тугандар. Бирок бул газондой эле габарит бар экен, бирок блин. Рам 1500 эмоция берип турган машина экен. Эркекчи силер болбойт, жанагы 55, анан 63 дегениңер болбойт тугандар. Досум бир эмоцияң бербейсиң, унчукпай тура бербей, бул сөз сүйлөгүсү келбей калды мындачы. Эртең воскресенье мал базарга кимдин колдо алып барыш керек, чалгыла тугандар, малды алып барып коелу. Мал базарга дейсиң досум, келсең. Эмне? Бисмилла. Айтканда эмне, силердин жана Subaru бар, йырында экен тугандар, чын. Блин, жиндире машина экен. Карачы, тугандар бул эме эмес, тугандар сатылбайт бул ушундай, чисто мындай баягы машинанын эмесин ощущение айтып аткандай эле да тугандар, бул жагычы машина эркекче мындай жиндикени мээри канча бир 10 башка болуп атабы досум? Смело, Смело. Рам 1500 2021 3.6 тугандар, 5 турбины, 5 турбины эле бул чот турбинасы жок, бирок ошого 3.6 объем менен эле бул көп нерсени тартып коет экен да. Boyun kança senin buradan? Benimki 1.93. 1.93. 1.93 karasam oğuz bana kalmış. Ama aldın keşin men arttı keşin Bu rучканы эле карасам, мен колумду карасам, мына ручканы карасам, мен мына эмемчи шапалактымчы. Шапалакты. Чын мен карасам, анча-мынча элдерге караганда 1,5 карыш болот да, муну карасам. Ой, көмөлөктөр канча размер? 21 би, 22 би? Diska ne? 17 ли просто диска чоң ма? Бизовый. Чоң, Ой, шынны чоң. Бизовый. Тугандар, бул машиначы иншалла баарыбызга насип этсин да, мындай эркекче билем, бул машина реально айдай турган машина экен. Сүрүү бар да бул машинанын ичинде. Сүрүү бар да, айдасаң да билем жанда мати сачыстар тосоп коет. Мен ойлоп коем да, ошо пикаптар бар го, азыр пикаптар чыгып атпайбы? Бурун илгери баягы Кабан 124, 34төр көргөндө потеря болуш эле да, эми моуларды көргөндө потеря болот го дейм да, эми баягы мындай элдин жүрөк суусун алып жүргөн машиналар эми моулар болдубу дейм да, менин оюмда, билбейм тугандар. Бирок реально эле стоящий машина экен да, блин, чын досум. Билбейм, экөөбүз муну айдасак, блин, доско үйгө түнөбөй калабыз да я. Короче, тугандар, эмне айткандай? Ар биринер ушундай машина келсин, ар биринер машинаны айдап калгыла. Чында эле жакшы эле машина экен. Кыргызстанда эмне биздин окат астынан жер, мал, кашара, сарай, поля, бул машина любой жакка да чек-чек жууп койсоң, эмеге тойго деле барасың, ошол бойдон кашарага деле саласың, өлбөйт да бул реально да. Ассаламу алейкум. Досум эй.
3 кубтагы заряженный Outback деп белең досым. Конечно. Конечно ол, не конечно ол. Туғандар, ассаламу алейкум. Туғандар, бүгін біздің Нұрсалта салонға обзорға Outback келді. Туғандар, 2004 шығарылған жылы. 3 куб боксер мотор тұрады, туғандар. Көрсеңіздер, полный электропакет, деревянные ставки, кожаный руль, подогрев передних сидений, электросиденье екен, передний эко, деревянный ставкаларны тартсаң өзің. Кондер урып атты, кондер иштеп атты. Потолок полный панорамный люк туғандар, мына көрдіңдер. Люгі дағы как болсын жабылып отыр. Мұны шиктеп жабып қойылу. Так, туғандар, полный кожаный салонда. Берсең досым, мына кожаный салондарды тартайын артып қалады. Полный кожаный салонда. Туғандар, 3 куб боксер моторда Subaru Outback. Кімге қызық болса, ес нөмірін жазабыз туғандар. Конечно, қант жазбайыз туғандар. Бірақ еске шығып да берсе сыртында көріп қойыңыздар, машинасы данныменен тұрушы без вложений екен. Полный круиз контроль, полный мультируль, подогрев передних сидений, кондер урод. Соның келе чыққың келбейді досым, чыққың келбейді. Есті бір көрелші. Так, туғандар, мына Абдулла досым ешін өзін айтып берсін сыртын. Ассалаумағалейкум. Сырт айтқаныңызша, ондай нелер бар ма, яманша. После града да после града линзалар қойылған. Антамчағындай вақыт өш қойған моменттер бар да, ондай вақыт өш қойған моменттер бар. Панорамасында көресіз қойынша? Панораманы достар, после града машина байқыш бірейін графқа қалып кеткен. Осыдан сізде вақыт өш қойған моменттер бар туғандар. А так енді не критично дегендейче, не критично да. Ну, самый главный мотор, коробка, бүт, ходовой бүт полный, зынк бүт полный. Жинди да, қажачы. Туғандар, 2004 3 куб Subaru Outback, еш номер жазауыз, басы $10.000 болады. Торгу бар, бірақ басы $10.000 туғандар. Кімге қызық болса, есіне чаласынар, сүлешесінер. Ассаламу алейкум, Нұрсалта салон қызматтабыз.